Swastiastu sisia sareng sami kecunduk malih ring Bapak nggih, ring Pak Budi Susilo, ring peprajahan basa Bali. Mogi alit-alit sareng sami wenten ring kahanan rahayu sehat makosami. Nggih, sane mangkin Bapak canggih cenah jajah inggian punika nulis aksara ure astra nggih. Cara berastra puniki sering kangen nulis basa Bali sane sampun ketah utawi nulis basa Bali sane sampun lumrah. Aksara urastra puniki yen kadi bahasa Indonesia nggih nika abjad Bali kinten nggih. Aksara ure astra puniki akeh nyane blekudus nggih. Nggih. Saking ngantos nye gitu. Akeh nyane blekudus. Saking wonten ing dipenganaken dimangkin Bapak ngajahin mantah kidik dumun pengten belelenan nggih, kidik-kidik dumun nggih. Ngiring kawitin melajah nulis aksara Bali. Niki mangda becik antuk nulis Bapak sampun niki ngae kotak nggih. Huruf H puniki kotak liwat kidik nggih. Jadi kotak liwat kidik. Nah niki nggih sampun panggen nggih. Nah dadosna kadi sami sampun panggen nggih nika lebih kidik madeng nggih. Nah mungkin tuwunna menapi tuwunne nggih cingak mungkin tuwunne nggih. Yan tuwunne sampun bes tuwun nggih. Dan riki manten. Nggih dados niki penggampangan nggih. Dagingin garis bantu malih niki. Nggih dagingin garis bantu penggampangan nika nulis ngukur dacian nika tuwun gitu. Nah makin lantur aksara sane kaping kalih nggih aksara ne sangha ne ha ne makin ne nggih aksara ne puniki ukurane 1 kotak cingak nggih tuwunna dalar pateh nggih kadi huruf wau nggih katengo nika nggih makin ngelantur ke aksara sane kaping 3 aksara C ukurane pateh nalar 1 kotak. Selanturnya sane kaping 4 aksara re re nah re mangkin yen aksara re niki kuwang 1 kotak nggih tonton beken kotak niki nggih ta neket temu niki kan nggih dan sampunang neket di garis nggih kewanten duwunna patah niki kadene sampun patah ya ne ce niki re nggih duwunna patah yen malih garis niki pang beci antuk nggih. Ken ngelantur makin ke aksara sane kaping 5 nggih. Inggian punika aksara ke nggih ka nggih. Aksara ke puniki atau ka puniki pada sareng nika nis malu kinten liwat masih kidik di kotak nika nggih liwat kidik. Niki ampun jingak nggih. Ukurane pada liwat malih kidik. Yen ing tuwunna padah sekadi huruf sane tiosan. Sampun nggih? Yen sampun sane mangkin ngiring lanturang ke aksara sane kaping 6. Inggian punika aksara de. Nggih. De puniki ukurane padah 1 kotak nggih, 1 kotak. Nggih, kesampingna 1 kotak, tuwunna kadhe meniki nggih. Niki aksara de. Mangkin puniki ados ten bein niki kotak nggih. Ados tau manang beten kidik. Nah, pimawinan sampun nika tau manang niki kidik ten jebein neket tuwun kinten. Kenapa ten kene yang nulis tujuk bein kadi niki ya. Kok dados tau manang kidik kinten maksudnya nggih makin jelasang Pak nggih. Andukan dingsor puniki di bawahnya kinten dingsor puniki wonten gandungan utawi pengangge swara kinten. Nah nika sampun niraga melajah kudang aksara nika sampun melajah aksara urastra akeh nyane sampun 6. Nika dumun 6 sisa nekari malih kudasan malih roras nggih malih roras ngiring pelajaran ing video sanes selanturnya nih ha na ja ra ka da. Ini makin ambil ke kalih niki raka
Nah yang nulis niki pang kadi contoh wau ukuran nika sampunang limpas ukuran contoh seni Pak wau nggih. Niki perhatian nggih, niki perhatian Bapak nulis temen nggih. Nah, kadi niki nggih. Nah, yang alit-alit makarya nyidang pengdengelan kan tulisan Bapak nggih. Pembecian kan tulisan niki supaya bisa lebih baik dari ini. Jadosne ukurana mangga kadi niki. Nggih, sapunika nggih. Nggih, sisih sareng sami Kang Yang rawuh niki manten nggih. Tulis mantan berulang-ulang dan pasti meci-meciang tulisan alit-alit nggih. Yanten resep malih ulangi gitu. Mugi Bapak Presida makarya video sani selanjutnya. Dina Bapak sani makin untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.